gotun hama halam beenum wani mi ishke masekke miharu kiya hisabuke to aslo gosad mi ishke masekke miedu min immale hama ekko ane shooting ge masekke den ane miharu post production ge masekke mi kuriyadani furutama mirai daraka eru hediru ges web series hadanyam thriller she daani hama ekama ko cinema e furutama annenya hama annani lopige film hi faagenne idin emme kurin ve sama mi oin echen ehme mi wara lobi film e wara mi war pෑවරු ලෝබීගේ වාහකතක mi drama එච්ච melodrama e gennam beenu wegen assu hedi film e mide ආශා අස්සු දැන් මේක අස්සු වරන් easy with the character pull of කරන් අසහන් වරන් help වෙදෙමි පුනේ ඒ character වර කියේ හොරි හැච්චවස් බෑවරු character වර ලෝපි වනේ ද ලෝබා මේ දෙක සබාවස් mi character ta poster um wala fa evs character en adiyenne engene evs sarka mi evs character ki mi boni beach evs kahala character evs nu hama costume ta design kori mi sandy den war gina costume ta hunnan hama eka sandy design koffa hori costume ta den mi hasako maafushige hori ha look take ka den war boda belly coming esuga character sabage character wes e gennan wara muhimmu echke mi outfit hama mi aris ge wes character en hama walking ek mi gami he naga fes bala fa mi hama aris gami he ke mi komme outfit wes naga bala mi waras saba outfit ke e gotan hunnan hama wara miharu enge like komme kam kurang ule fia kore veneka den hama kære gami ko kiya den netas miharu enge ekan kore veneka experience le bijawara boda meshk war bෑවර costume astu ulena filmuga mi den special appearance take wes ulena film terega den ekamako mi adi mi ogota special appearance ta mi reveal nukon eha baata promotion tere den hindu kolek sharaf ki ge easy kame ge burama easy sharaf ki me bani comfortable with the sharaf ki ga ektu kora the music and miraige mi darakage music asana hadadini shahid legacy den shahid ge masakka tame dasana moran hinga meshona mi isko ge mi music wes back scoring hori hamasakate korani shahid den lavatakuge mi lyrics ulene තේරගේ ලිරික්ස් වලේන අයියුගේ ලිරික්ස් වලේන දැන් අසන්ගේ ලිරික්ස් වලේන 2026 වන හරුගේ හැම ෆොරතම ෆිල්ම් මි ෆිල්ම් වානේ දිවේ සිනමාගේ බර බොඩ ඔඩියන්ස් එක කන්නේ ගස්තුක මි ලෝබීගේ ෆිල්ම් ත බලන් දාමි හුන්න කේම ඒ ඔඩියන්ස් අනනිකාවස් මියති ෆිල්ම් එකේ අසන් පුරාණි මිෂ්ක